Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина KG каналына қош келдіңіздер. Ош шаарында Жапалакүнөө базарынан видео тартууну улантуудабыз. 5 январь 2025 жыл. Nexia, ушул Tico, Labo, Avanta 1, 2-лерди, Lanos 1, 2-лерди ушул видеодон маалымат берип сиздерге көрсөтөбүз. Башынан аяғына чейин үзбөстөн көрүңүздөр, издеп аткан унаңыздарды таап калышыңыздар ыктымал. Бул жерде Nexia 2-ден баштасак. Дөңгөлөктөрү кышкы, чакан туманниктерде 2012 1.5. Басын сурайлы. Басын канча деп атасыздар? 220 000 сом экен. Монитор бар, а? Монитор бар экен. Гидравлика барбы? Жокпу? Ага, кондиционер бар дейт, гидравлика жок экен. Спойлер багажнигинде. Ушундай. Анан бул жакта Аванта кимден экен? Бул канча болуп атат? 230 000. 230 000. Мындай Аванта 2 1999. Кыймылдаткычын көлөмү 1.5. Комплектациясын айталы. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Анан мындай кичинекей чыканак тирегичи дагы бар, бокс менен. Багажнигинде спойлер. Ушундай дөңгөлөктөрү 4 тең кышкы. Машина KG. Булбу? Жанынан өтүп калсам тартып кол. Nexia 1. 4 дөңгөлөктөр кышкы 2007 1.5 бензин газ 220 000 сом. Nexia 2 Россия темир номеринде. Буда 4 дөңгөлөктөр липучка жакшы абалда кышкы 2010 1.5 200 000 сом. Болды. Ол жанынан өтүп калсам тартып колма. Так, анан да бир Nexia 2 чакан туманниктерде 2012 1.5 220 000 сом. Так. Көрөлү, бул жакта ушул унаны суранып атат. Биздин Бонус yan var, автомойка. Азыр да бир бонусу бар дейт, ошондо көрсөтүп коеюн. Кошуп берет экен алган адамга. 400 000 сом 2004 1.6. Мына кейсин байланыш номери. Мындай уна жуугуч аппаратын кошуп берет экен. Бул портативдүү уна жуугуч. 8 000 чехолдор дейт, көрсөтүп коеюн. Жаңы салынган деп атат, 8 000 чехолдор дейт. Мына салонгор дагы көрсөтүп коюн. Рулю заводской кожада, универсал 4 дөңгөлөк тең айтмакчы. Ушундай куюлган дистерде 4 жок, алдыңкылары кышкы, арканкылары жайкы окшойт, Жайкы, эми протекторлору жакшы абалда 4төн күтө. Чирик жерлери жок дейт. Бул жакта Nexia 2 2010 1.5 260 000 сом. Байланыш номери 550 12 11 27 окшойт, адашпасак. Ушундай. Айнектердер жакшыраак көрүнбөй атат. Nexia 1 дөңгөлөктөрү кышкы 2006 1.5 300 000 сом. Эми дөңгөлөктөргө деле мани берели, буларды деле алам десеңиздер деле бир канча акча болуп атат. Ошолорун дагы айтып кете беребиз. Nexia 2 2013 1.5 300 000 сом. Так, комплектация. Монитор бар. Анан алдыңкы айнектери самодельный электро көтөргүч экен. Жүрөлү.
Ланостор да тартабыз. Біз Ланостор тұрған қатарға эми жақындап келе жатабыз. Аванта 1 1996. Қағазы кішіне көтеріп қоясың ба? Болды. 170 мың сом. Айтқанында гидравлика, электропакет, кондиционер burada болады. Так, бұл жерде Ланос 1 Корея 1996 1.5 алмашу жолдары бар. 130 мың болып қалды тұр ұқсайды. 150 мыңнен 130 мыңға түшіп тұр. Nexia 2 Россия темір номерінде 2009 150 мың сом 1.6 мұлдатқышын көлемі. Так, салонын өтсек, кондиционері жоқ, электропакет. Шындай Nexia 2. Так, бұл Ланосты сұрайлы, ішінде отырушар. 2007 басын жазып қойдыр, жақшы. 1.5 ішінде қардар бар оқшайды, сүйлеші отаткен. 200 мың сом сүйлеші отаткен, сатылып кетіші мүмкін. Баларын жазышпайды, өздері отырбайды. Так. Қанша олу отаткен? 170 мың. Ланос 1. Басында жақшы жазып қойым мұна. 1998. 170 мың. Бұл жақта дағы бір Ланос. Шулы жігітке қарайды ұқсайды. 2008 бұл Ланос 2 болып қалады. 1.5 240 мың сом. Опцияларын көріп келеді. Так, алдын қайнектері самодельный электро көтергішті. Айдаушыда қауіпсіздік жаздығы бар. Корректировка фар. Шындай. Ланос. Гидравликада бар екен. Ем лабоға тар жаққа дағы келдік. Лаболар бар, тезіліп тұрышат. Басы тақталғанын көрсеті береміз. Лабо қанша болады аткен? Ақшасы? 680 мың сом. 2021. Заводской газ. Шлаген. Да, бір лабо 2014 свежий перегонный. Басы қанша oldu? 520 мың сом кеми бар. Соған көрсетіп болды. Шында лабо. Дауышыл адам қарашты. 2020 жылы шығарылған. Бұл қанша oldu? 595 мың сом. Бұнда көріп отқаныңыздардай заводской тенті бар, кабинаның үстінде багажнигі бар. Салону поликтер 3D. Жаңа көрсетіп қойын да, тентімен қандай болады десеңіздер. Тентімен несі да жақсы, мұнакей рельсаларды көріп отсаңыздар, онда қылып тұрып жиып та қойсаңыздар болады. Биігірақ габаритті жүктер бар болса, үшін жүктеп та кетсеңіздер болды. Біз негіз тентіменділі жақшы лабоч бар болғаны. Қаншада отасар лабон? 590 мың. Бұлда тенті бар. 2018. Лабо
2019 620 ming so'm. Bu labo 2013 400 ming so'm. Buldagi tent kabinaның üstünde bagajнigi бар. Şunday. Labo. Damas, bir daması көріп отам. Андағы қорта кетеміз. Bunlarda özleri mini жүрген немеде алабыз. Mini жүрген машина өздеріне алабыз. Так, бұл лабо 2017. Қанша oldu? Бағасы қанша? 500 bin, 480 bin öderiz. 480 ming so'm мынаке. Бері берем деп атады. 2017. Жаңылы алып келінген екен. Көріп қойыңыздар. Damas, мынаке Damas'тар. Damas 2. Жүк ташуучу. Сатылды о, Damas. Қаншада отады екен? 650 мing 2020 жаңа алып келінген екен. Бұл жақта да бір Damas. Ақшасы қанша oldu? 630 мing. Жылы қанша? 2020. Бұл да жүк ташуучу екен. Өкөтен жүк ташуучу Damas. Бұл Damas 2, бұл дағы жаңа алып келінген 2021 екен. Бұл да жүк ташуучу. Дөңгөлөктөрү арканкылары кышкы, алдыңкылары жайкы. Салон эко кожа екен, заводской, рулі менен кошо. Мына көрүнүштө. Жакшы. Шум изоляция болгон? Көгү дагы бар дейт. Ушундайдын эле көгү дагы бар дейт Damas'ын. Чалы берсин дейт телефон номер. Азыраак көрсөтүлгөн номерде экен Damas'ын. Бул Damas 1 220 миң сом. Груза пассажир 3-чү катары жок. Эми Тико катар жак өтөлү. Машина KG каналы аркылуу сиздер дагы унаңыздардан сырткары кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, кызмат төлөөлөрүңүздөрдү, мал жандыктарыңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Машина KG'нин байланыш жана WhatsApp номери 701 118 118. Мына ушинтип Тико катар жака келип калдык. Бул Тикодон баштай берсек 1996, азыр оталып жүргүзүп койгон. Канча деп атасыңар? 150 миң сом. 150 миң сом дейт. Bundan жүрөлү. Тико силерденби? Отур, мына жакта берси отурат экен, ушундан 1994-жылы чыгарылган. Акчасы канча? 80 bin son, Lanzor заводской. 80 миң сом. Ланжерону таза дейт. Заводской авалда. Тико 1996 135 миң сом. Бул Тико. Бир 1996 120 миң сом. Эсинин байланышына номери. Мындай. Акча зарыл окуган экен. Бул Тико баасы жазылган эмес. Көпчүлүгү дазы маалымат кагазында коюшпайт, баасын айтмак турмай. Так. Канча деп атасың? Тико, силер эмеспи? Тико сатылды элекпи? Же сатылды? Канча деп атасың? 120 миң сом. Ушул Тико. Коробка таза, распаковка.
Бул Тико. Бир 1997 жылы чыгарылган, 130 000 сом. Бул Тикондо басы жазылып турат. Шум изоляция болгон 1996, 190 000 сом. Коробка автомат. Шука автомат. Анан 180 000 сом ушул Тико. Кышкы дөңгөлөктөрдө. 1996 механика. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен видеобузду жыйынтыктадык. Лайк басып коюуну унутпаңыздар.